Sinibingelele nonibingelelayo nje Manikela kuma digital platform losithola ku YouTube, usithola ku J Manikela TV channel, ku TikTok ungithola ethi Mfana Joe, ku Facebook ungithola nga JM Manikela, ku Instagram ungithola nga J Manikela. Lawo ngema platform la uthola into lengitendako noma lesitendako sine sibaka Manikela sitifaka leyo tinto leto ke. So ke inangizane kaManikela kune recording studio la se record umculo khona, wonke hlobo lomculo kodwa ke thina sibaka Manikela sicela kakhulu uzayoni nekukhulumisa tinto nje letakhako. Sihloko sanamuhla nje sitokhuluma ngokuthi singemazayoni singasupportana kanjani ukuze sithuthuke, nekuchaza nje ukuthi izayoni inkonzo lenzala lenebalandzeli labaningi. Luphenyo lwendile wonke umuntu noma ungamthola sekakuma machine akuphi khanza ukuthi unayo ilinki yezayoni nasekulukhuni uyatsinga ukuthi abuyele back ayowenda tinto letendiwe ezayoni. Indzaba yemakhandlela seyiningi etinyangeni netangomeni but isuka ezayoni. Kusho kona ukuthi ke singemazayoni sinkonzo le popular kakhulu enele siyinkonzo lenemandla lekhona ukwenda tinto takamoya njengoba ke seyingenelwe nabantu labaningi, ngoba iqiniso ukuthi nawakhanza umbendumbeni athi uthi uNkulunkulu uthi umoya, yabona, aphinza agcoke inkonzo letinemakhala ezayoni. Kusho ukuthi izayoni inkonzo le powerful enele le popular kodwa nje ngeke uNkulunkulu akhulume endumbeni. Ngithi ke ngifuna sibonisane sifundisane ukuthi singaya kanjani empilo sengizayoni. Kukhona lokungangiphathi kahle ukuthi asikhoni ukusupportana kahle sengizayoni, kanti uyabona lokho ukuthi siyinkonzo lenemandla kakhulu enesiyinkonzo lenebalandzeli kakhulu. Ngawubekisa nje la nangabe ku-Good Friday bantu lokhanza ukuthi baba banengi kakhulu etinkonzweni tabo ngemazayoni ngibakaZCC kuTemanazareni, inkonzo lokhanza tiba nebantu labaningi labahlangane khona futhi siyakhona kumobilizana sibe banenge endzaweni yinye. Lengukhutsadawo ke singemazayoni asesifunze kusupportana. Nangabe lelinye lizayoni liposte lokutsite la ku social media noma kulama digital platform la sekuthengiswa khona imusic, tinto letitsite letiphathelene noma ishumayelo noma ngayini. Nangabe kunekhala yezayoni asesikusupport phela nathi lo zayoni anganokufa, ngoba sekubonakele ukuthi zayoni so uyathumbeka nje uthumbeke ezayoni letiningi njengoba ngingabekisa ukuthi senoma ngawuhamba kuphi inyalo uyabona lo sekwentiwa into lebe yendiwe ezayoni. Ufike sangomeni uyabona kunekhala lezilo thokozo unengubo le noma sembatho lesithinza zayoni lesithinza noma ke bongubo zibovu. Zayoni nangubo zibovu ucishe kehambelana leto tinto leto nawo kuhlanganisa kuphuma into yini. Lithi ke lami sehlulwa yini ukuthi sisupportane. Nangabe ngiyabekisa nje igalantiya ikhokhile iCD yayo phela thini lesathi zayoni asiyithenge leyo nkonzo letsite ikhokhile iCD yayo noma seyipostile lapha botikhova ngoba kuningi la ku social media uyabona. Asikusupport batothi ke labanye lebatafike bakuthengele lokuthi bawuganga ngayo lento yethu bakhanze ukuthi vele thini singizayoni siyayisupporta lento. Sitawukhona ukuthi ke lokho kutasifundisana ukuthi emasondo lamaningi akhile emasondo nguzayoni lo sesemuva ngakwakha emasondo. Lento leyo ikhozwa yini? Ikhozwa ukuthi noma sikhuluma ngemnikelo sengizayoni siyavela lapha kufaka sandle ekhikhini sinikele. Kanti liqiniso lisina ngabe unikela vele utawuthola umvuzo walokunika ngoba siyowakha lithembele laNkulunkulu.
lithi ke lami ke ngikhuluma neTayoni la ngilesinye sayoni mina Sound sekucala lesahlabela Zion samfaka ema-instruments ngisholo ukuthi ngimi lengacala lento leyomhlaba wonke lekubona indisi ngendathi ingoma deZion ngidifake ema-instruments sebalandzela ke nalabanye ngoba vele empeleni kumele kube nalokucala abantu basebalandzela lithi ke lami asesifunze ukuthi singuZion asisupportana asisupport into yethu asiwakhe nemasonto lasakasezingeni lelisetulu manje kuze singanoluza le youth ngoba le youth le iyasibalekela noma lama 2000 ayale kuma mission kuthiwa nima missionary noma lawo masima bazalwane baba samathenden bashaya ama organ thina ngale solo sisemuva asifuni kunikela asifuni kwakhana emasonto solo sithandazela imikhukhwini nemalondo ngiyo ke tangoma kenyalo netinyanga zokuhamba ukuthi dona lemalondweni disetenta konke lokhu lesikwenda leZion ngoba bathi sivele emaZion abasemalondweni sekusho ukuthi ke ngibe kumbono nami nekukhuthata ukuthi asimsekeleni Zion ngoba uyinto yethu uyabona lokho ukuthi etintweni letiningi nasekulukhuni kuthi ngeka sayona nabe sekune ekhaya kunenkinga umuntu lo wenda sikube nebuthongo ekhaya ngilo kade ngaZion lo tafike athandaze lapha endeti washo letitsite noma ngakendi leti lesithambelana nebunyanga but nje Zion angenda esekhaya imoya lemibi ikhweshe ene nguZion lo tenendlela yokukhokha imithi njengoba sesibona wonke umuntu sokukhokha umuthi nyalo but nje kumele sikwadi sinakukhulunywa ngekukhokha umuthi lenye indzaba leyo umuthi 90% nyalo kungemanga la khokhwa khona imithi ukhanya songabuka ke 10% into lenganani because nalo muntu ofuna ukukhokhela umuthi embuke ngoba nyalo sekunebantu lebamthumbile eZion benta into dakote kulobha abantu nothi lo Zion lesimjwayele lo besimenda kadzeni sinitayoni nasikhuluma ukuthi ukhuluma ngashuni weZion shuni weZion imnengi ke uyamchinja umende noma kanjani ingoma yeZion ungayihlabela ngendlela lofuna ngayo but igcine imveta kancane lokuthi this is Zion sesho ukuthi ke ngiyakhuthata bekunene ukuthi ngiyengidliwe emahloni ngibuke mangabe sihlangene konke la sinisibohla sihlanganela la kasomhlolo la nasokhulunywa ngemnikelo ukhanje ukuthi stadium sigcwele but imali lesiyinikele lapha ayifiki ngisho 100,000 so uyabona ke ukuthi hayi kusathi ngasifundisane singiZion ukuthi sinikele la kufanele sinikele khona kuze phela sitothola naleti busisi ngoba sezis overtake abantu babofaya nje ngabofaya labo fire vele tiyanikela leto ngani sekusho ukuthi ke lokuhle lokunye lenye ngikubone kulaba bazalwane ababe mission banikela bona ene bayawakha nemasonto lithi ke lami asikopele okuhle siyekele lokubi ngiyakhuthata lokuthi Zion asekafunze kusekelana labanye abantu lebasekelanako ngemaZulu siyabonga kakhulu ingoma dabo maskandi tithengwa kakhulu ngamaZulu emarket bayayisupporta into yabo noma ke ingoma letisintu letingumbhacanga nathi ke singiZion asisupport into yethu singiZion siyende iphakame itokhusata wonke umuntu lokucabanga athi ukuthi Zion akusiyo into yebantu bakadzeni into nanyalo lengaphindze ichubeke indlela abanye bathole nemisebenzi baphile ngayo mhlambe kule sihloko saZion ngingema lapho sicele nama comment sicommente ngalokuhle phela singagceki ngoba la sifuna into letawuthuthukisa isiyisembili singiZion sikhona kwenta into letihle nathi singamaZion singazolo sibukeka ngathi sibantu badzeni ngathi ngabe kusangithini Zion ngiyakusukela namuhla nje phambili ngaZion asekasekelwe Zion ngoba sekubonakala ukuthi abantu badla ngaye lo Zion wethu nathi thina bantu banika tibagasa benefit kulo Zion amen.